Asuk dukho tana hadi ang dati na fainai. Training paikhe na fainai. Ni naro na first fainai. Faima jau sukang ko baike thana na kena ha sala no. Nung ati khit dukho ke phunuke ang thangin mangala ani khao kosto nangnai. Te ekdin dudin hina tongka jakhamu no. Nono sayade gari sina sinjak gari si buthakjak lamao. Angna nung phayo hnai ja an ma sono sawe agoi toni ja malanya hnai. Sungkuni kaisang mangla khada a jora babu pro phaichinai. Jora fainai jora tangai phaya tongnai jora fainai jora no naisindi. Ang thangnani Naimung kha ang thangsinai. Hindi ako busasidi ano gari jora nairuk dihati. Akong thangsidi ta leri le no nin gari bo nasing tongja. Khonadi ani bukhao le nung simisi nung sara kebo kri ani bukhao. Nung se ano asuk din kolong nasing di manno naidi. Akong nung tawa na di ani bagai nung phayasak ang ni langma nahari tongnai. Asuk maya ta khlai di ano ani khate bo kuluki thango asuk maya khlai ke training go thangai mangalak ang hingke. Nung siya ang nono busuk hamja ani langma se nung kere ani langma kere. Kaham ke tongdi do ano phone ro khlai di ano message ro khlai di ang reply ri maya phano nung khlai tongdi do. Akong thangsidi nono tai naragriya ang nono ko lo khainai message ro nai time ro man kan reply ro ruti. Akong thangdi kaham kai anu mutu ro man di nin bukhaw anu toni di. Thangna jora rogo amti khe ta phunuk di ani bukha khamo. Boro thangi jongoi ha ler suka bele phun khaiman bo phun ti choya piko ani ni dol phaliya de. Bini training center ni call letter phai bo ma thangkang bo phaliya ma. Nung saide khnari ka ko ni babu nona tamra khoni to angla siya ola ana dostar di. Ano tam khani sajine ama bo thana sanai kyang ke. Angla sili ano taita jaluk sidi. Nung siwa ama an bukhani kok joto siwa nung bahake ano antike kok sakana. Okupoli ang to siwa nin papa to siya bole ni papa na tam honi chanai angla buju sokliya nung se buju ti khlai sidi. Mai khuri rishin no miya bo kam ka chaje kya khuri nai ja sadi. Akong ama ang no kaisi kok sunai nung ano kubi ke sadi. Tam kong no bo sadi akong. Ama nung babu no markan hamja guna nung babu bagi thipen daman. Athar pathar kok saja jau ko. Tang khani ni na nangkha ba ma thilani ta. Babu bodani bagi thiman ama. Nung siya ko buri roni hamjama bai chula roni hamjama onek juda. Chula roke hamjaka na phununa rya. Bangna ko bukha kutu khunu. Ta bani asung nang ha ko athar pathar ma sung katini. Siwa ama bola ano markan hamjago ban bagi thipen manu ang siwa ama akol kori bure biko hamjaga phaimani ha anti chakira on tai ni khai bihi paise ma tangya ni babla agi phencha saja ya kare rudi amti he chakiri khlanya ro tamni hamja ama nin siu boba ma kaje khang thai kebo be kaje ang sare jibun kaje ke phen thanai Sogoina bonakha bole tam khaiba tongkhana. Hello miss, ni naro restaurant biryani de mano tabu. Sorry sir, as morning biryani mangla coffee ke manai. Hai, bulbul sibele bulbul nang asik din biang kumai tongikha. Ang nono naituk suka. Oh, sini ko haite nang ano. Tamu hini saka nang abo ang nijono pogoi mano. Ang ni se harano pogoi mangalak. Busung naituk hanono ang norong nog rogo thangka. Norok tabok ono ko tonglia diba. Tamo kol rogo khlaya. Kapal haimani kongna da saitong ang busu birman kalaja nung si ya. Nang tangai ano kol khlaya. Nang ano nijini hini wan sugyana. Lai chiwa ang nono bomo khama phul khaini nono. Nang ani birmani kongno siya ana ama babu kar accident ngai thikya. Ang tabu tongna sanok kure. Nono baike phul khanyai. Nung bujiya
ang thangna swkangno cycle da ani khao ni sara te kebo kwrwi ani khao tabu bo nono naitukjak nono naisingjak nini kebo kwriya ang tongnali duniyao ang tongsak nung saijungya tini ni simi nung ani logi tongdi.